Abato nabonye babazina muve mu gisirimba, muve muri korali, muve muri ministeri. Ntaho bihuriye n'ubushake bw'Imana. Nta naho byanditse muri Bibiliya. Ntaho ntibiba. Nta ministeri yanditse muri Bibiliya. Nta korali yanditsemo. Nta gisirimba cyanditsemo. Mwumva ubushake bw'Imana. Soma. Bwana mutumire wacu Gisegeti, ndagategereye amagambo wabwirije ubushize. Nimba ari abantu kuri iyi si bo mu ikanisa departement zigize ikanisa, nimba ari ahantu haba ico bita urugambo, urugambo kwirema ibice n'ama ministeri n'amakorari, nundi ashaka kubigwanya icyanyuma kubera mu nsigure zose. Icyanyuma korari zabuje abantu gukizwa. Niturangiza izo dukora tubikorere muri Yesu. Bano korari tuyiririmbire muri Yesu, ministeri tuyiberemo muri Yesu, igisirimba tugisirimbire muri Yesu. Ukiraho reka tukubaze bato. Ego Wavuze yuko korari itobera umukristo, itoba urufatiro rw'umukristo. Korari ntiyo bintandaro ituma umuntu aba muri Kristo neza. Urakiranuka Mana ya Isaka, urakiranuka Mana ya Yakobo, uri umunyembaraga Mana ya Gidiyoni, uri umunyembabazi Mana ya Dawidi. Tawuhanye nawe Mana yacu, uri igitangaza Mana yaremye isi n'ijuru. Tawuhanye nawe Mana ya Ibrahimu, uzukomeza abawe Mana ya Mose. Turagushimiye ko amatwi yawe atazarambirwa kumva amasengesho y'abera. Turagushimiye ko amaguru yawe atazarambirwa no kwihutira gutabara abera. Turagushimiye ko amaboko yawe atazaba magufi mu gutabara abera. Turagushimiye Mwami ku mutima wawe utazurambirwa no kubika amasengesho y'abera. Turagushimiye cyane Mana yacu. Turasengera abagwana shaka bose barimo bagwana amanywa n'ijoro kugira ngo abantu bakizwe. Turasengera abavuga butumwa bose barajwe ijoro shinga yuko abantu bakizwa. Turasengera abasore bose barimo bakora umurimo wawe Mana. Turasengera abakobwa bose barimo bakora umurimo wawe. Turasengera abahungu baraje ijoro no ko abandi bakizwa. Turasengera abantu batakiryama kugira ngo abandi bakiswe. Turasengera ibihugu bikomeje kwemerera abantu gusenga. Turagushimiye kuzuse ukomeje gutanga mu bihugu bitandukanye Mwami. Mwami Yesu himbaswe kandi ushigwe hejuru. Ijambo ryawe riravuga ngo uzabana natwe mu bihe by'amapfa, ntabwo uzatureka, nta nubwo uzadutererana, uzaduhindura nk'urutoki guhirwa ndetse n'isoko ry'amazi meza atemba ameze neza. Mu izina rya Yesu Mwami turakuraritse kugira ngo abantu bose bari muri rugendo muri nzira ukomeze ubane nabo, ukomeze ubarinde, ukomeze ubakomeze, ubambike amababa yawe, bakomeze bagurukire muri buno butayu, ukomeze ubabere manu, ukomeze ubabere isoko ry'amazi meza, ukomeze ubabere inkingi y'igicu, ukomeze ubabere inkingi y'umuriro, ukomeze ubabere umuco muri uyu mwijima, ubabere imbaraga muri izi ntege nkeya, ubabere izo kujya muri inzara, ubabere amazi muri inyota, ubabere ibyiringiro muri uku kwiheba, ubabere navi nezero wangangi na kasime ofa mu izina rya Yesu. Mwaramutseho neza aho bukeye naho bwije, mwireho neza. Twongeye kubaha ikaze inshuti zacu abakristo b'itorero ry'agashami Kera TV, Kera TV. Hanyuma nk'uko bisanzwe turi mu mwanya mwiza w'ibiganiro, tubahaye ikaze. Dufite umushitsi wacu umutumirwa, reka tumuhe umwanya yivuge uwo ari we. Tuguhaye ikaze muri studio z'agashami Kera TV. Murakoze cyane. Ndashima Imana bwa mbere ko nisanze kuri cyano agashami Kera TV. Imana imumugisha. Cya kabiri, twegereje abantu bose bazamukurikirana bakoze sabone n'abandi batarayikora.
turabasaba kuzoyikora, ni ibisanzwe. Hanyuma ku mazina yanjye nitwa Ngarukiye Etienne, ariko irimenyerewe n'igice kinini cy'abantu mu Gisegeti. Murakoze. abana bato nabonye babazina, muve mu gisirimba, muve muri korali, muve muri ministeri. Ntaho bihuriye n'ubushake bw'Imana, nta naho byanditse muri Bibiliya, ntaho ntibiba, nta ministeri yanditse muri Bibiliya, nta korali yanditsemo, nta gisirimba cyanditsemo. Mwumve ubushake bw'Imana. Soma. bwana mutumirwa wacu Gisegeti, ndaga wategereye amagambo wabwirije ubushize hano yanje nyine nijoro urimo kubwira abantu ngo bave mu ministeri, mu makorali, mu makanisa, mu bisirimba. wowe ushaka kuvuga iki? N'icyo ari kigenderewe, n'iki wowe ushaka gusobanura aho ngaho? Urakoze cyane. yego Icyo ni ikibazo cyiza kandi ikeneye ibisobanuro byinshi, kubera ko naje iyo video narayibonye, isa naho yaganjije cyane ku mamedia cyane kabisa, ndetse mbonamo komenti zinshi ziteye nk'ubwoba. Ariko ndaza wenda gutanga ibisobanuro byayo. yego kandi biraza kumvikana hamwe n'Imana cyane rwose. Hanyuma ijambo rya mbere ugomba kumenya cyangwa se ugomba kwibaza, ugomba kwibaza ati ese narimo nganiriye iyihe topic? yego cya kabiri, impamvu yanteye kuvuga ayo magambo ni iyihe? Cyangwa se kubwira abantu kuva muri ministeri na korali n'igisirimba nari nshaka kuvuga iki? Rero mu nsiguro zito, yego impamvu nyamukuru iruta izindi ni topic twaza tuganiraho ivuga ngo nitwamara gukora ubushake bw'Imana nibwo tuzahabwa izasezeranijwe cyangwa se ingororano z'abera. So kubwira abantu kuva muri korali na ministeri n'igisirimba, ijambo rya mbere nje uri imbere yawe nza nsirimba. Cya kabiri mba muri ministeri. sawa. Cya gatatu korali narayigeze nkiyinga rimwe cyangwa abiri itanivamo. Insiguro z'iryo jambo rigoye kumva, ariko icyo akoze rirumvikana uno munsi, ngira ngo uko dushobozwa n'Imana kubisobanura. yego Hanyuma twanza gushaka akavideo gato ngo utegere kuntu washatse kuvuga. nta kibazo. Sobanure neza. Nta kibazo. Hanyuma bategere gato kuntu bavuga. abana bato nabonye babazina, muve mu gisirimba, muve muri korali, muve muri ministeri. Ntaho bihuriye n'ubushake bw'Imana, nta naho byanditse muri Bibiliya, ntaho ntibiba, nta ministeri yanditse muri Bibiliya, nta korali yanditsemo, nta gisirimba cyanditsemo. Mwumve ubushake bw'Imana. Soma. Wakomerezaho rero. None umugisha. yego mu buzima bwa gikristu, ese muri iyi nzira yo kuja ibwami ku Mana, yego korali ni umugwi w'abantu baririmba, ministeri nazo ziri mu buryo bubiri. Hari ministeri z'amasengesho, hakabaho na ministeri z'abaririmbyi.
hakabaho n'undi mugwi w'abagisirimberi nawo ukorera mu ikanisa, ariko ikibazo nyamukuru kwibaza ati se ni bande baririmba, ni bande basirimba, ni bande basenga. Ijambo muve muri korari yego cyangwa se muve mu gisirimba cyangwa se muve mu ministeri ntibiri mu bushake bw'Imana. sawa. Mu majambo mato nari nshaka kubabwira ko korari zabaye urufatiro abantu bavyitwaza nk'agakiza, aho ku buryo twe twabaye wenda abapagani kera, umuntu yazaga kukubwiriza aho kukubwira ngo va mu zaho utarimbuka akakubwira ngo uzoje muri korari cyo kimwe n'abandi bose. ukiri aho gato, Ego, ko bakubwiraga ngo uje muri korari nk'abandi, niki wanenze muri korari cyatumye ubwira ngo n'abayirimo bayivemo? tukiri aho hari ibyo wabonye waneze muri korari gituma ubwira abandi ngo bayivemo? murakoze cyane. Hanyuma korari nje natangiye kwigaya cyangwa se kuyinenga ntarakizwa ku mpamvu z'uko 40% y'ibyambuzaga gukizwa byaterwaga n'abakorari. Ati gute? Ko twe twara babandi nkako novuga kandi batamenyeraga wenda n'ikanisa, wo mutwe kanisa twari twaratandukanye naryo burundu imyaka irenga 10 n'ingahe umuntu adakandagiza ikirenge mu ikanisa. muri make 60% zari impamvu zo kuryoherwa n'isi n'ibyaha, ariko 40% yari impugamizi y'abakorari n'amaministeri n'abantu baba mu makanisa cyane. murakoze. Ndabisiguraho gato. Ubundi muri karemano ya muntu, uko umuntu yaremwe, dufitemo ikintu cyitwa imitation cyangwa se kwiganana, imitation, ku buryo iyo tubonye umuntu ingeso tugerageza kugira ngo twige ingeso ziwe nimba ari nziza natwe tuzikurikize. Rero nk'abapagani twari dukeneye nk'ibyitegererezo byabo tureberaho kugira ngo dukizwe, ariko korari zatubereye igisitaza gute? Zaratugoraga kumva ko haba korari bakoze amakosa ndarinze wenda nsigura cyane. tukiri aho gisege, Yego, kuki wumva ko ibyakubayeho wowe ibikomere wakomekeye mu ikanisa ushobora kubibwiriza abandi ngo nibave mu ikanisa, bave mu ministeri, mu makorari, kuko wowe wakomekeye muri korari? Ego, ariko ntiyoba intandaro yo gutuma abandi babwira ngo muve mu ministeri, muve mu bisirimba, muve mu makorari? murakoze. Wenda nari ntarahagera aho hantu, ariko mu buzima kuva maze gukirizwa, kuko Imana yatugiriye neza, tuzatuvuga nk'ubutumwa hanze ho buke, nimba ari abantu babujije abandi gukizwa, nimba ari abantu babereye abandi igisitaza cyo kudakizwa,
igice kinini kiri mu ministeri n'amakorari. waduha urugero. Nkaho nturuka wenda nkambi y'ubwagiriza, igice kinini cy'abantu ubwiriza bo hanze, bano basore bo hanze twabanaga wenda baguheza example nka 7 z'abantu bari mu ikanisa kugira ati se turakizwa, reba uriya mukorari ejo bundi zari imeze gutya, reba uriya mukorari ejo bundi zari imeze gutya, reba uriya mukorari ejo bundi zari imeze gutya. nja gusanga korari zibujije abantu benshi gukizwa. Icyo ni icyambere. Ndavuga ibintu 5 biranga korari z'ubu nyine zatumye mfata umwanzuro wo kuvuga ati abantu bazivemo. Kandi kuzivamo si ukuvuga ngo bazivemo baje hanze. Kuzivamo ni ukuzigumamo, ariko barabaye abaririmbyi bemegwa n'ijuru, ku buryo reka mbere ku cyambere uvuga ngo korari z'ubu izo maze kubona zo mu makanisa yacu, ikintu cyambere kiziranga ni igifarisayo. Nkagute? Igifarisayo mu buryo bubiri, mu kuririmba ibyo batumva n'ibyo batagenderaho. Impamvu zituma novuga ko ari kurwanya korari cyane n'amaministeri, banabuke barazigwanyije. Impamvu nyamukuru si ukubera ko ari abanyabyaha. Impamvu nyamukuru ni ukubera ko ari abantu badakeneye guhinduka, bakitirira ubukristo atari abakristo. Gute? Ari mvuge ngo ibintu 5 bibaranga, kandi ndabihamya ko nabo babizi nubwo bagwanya ukuri. Igifarisayo niyo po ya mbere mu kuririmba ibyo batumva n'ibyo badakora. Kandi izo po zombi nimba ari ikintu Yesu yapfuye n'abafarisayo, ni ukuvuga ibintu batumva n'ibyo badakora. Ukiraho ni ukuvuga ngo wogeze ku rugero rw'izo kumva ibyo ukora n'ibyo ubamo. Ubundi umukristo po imwe izinjiza umuntu mu bwami bw'Imana ni ugupuratika ijambo ry'Imana gusa. None ko ijambo ry'Imana batubwira ngo nawe ukubita umusaya uzatega uwundi, ubu nyine wowe gucapa mu musaya ngaho wo kwihangana. Ntabwo ari muri iyo kadire. Iyo nobiseguraho, ariko wenda kubo atari byo turimo gatubanze tubireke. Ijambo rya kabiri, korari zo mu makanisa yacu y'abamambure cyane nizo mvuga kuko nizo nabonye. Po ya kabiri bagize ni abanyantege nkeya mu gusenga no mu gusoma ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ni abantu batunzwe na repetition. Ikintu cyitwa amasengesho no gusoma ijambo ry'Imana, uzusanga korari ifite 70 personnes, ariko muri abo ugasanga nka 5 nibo basenga baganasoma n'ijambo ry'Imana, abandi batunzwe na repetition. Icya gatatu, korari abakorari benshi igice kinini cyabo ni umuntu udashobora gusigurira umupagani urufatiro rwo kwizera kwiwe. Ni abantu bake b'abakorari ushobora gushira nk'umupagani, bano ba atheiste, abantu batazi Imana, ngo abe yamusigurira agakiza icyo ari cyo, urufatiro rwo kwizera kwe aho ruri. Okay, gisebere ngo waza kandi gatoya. Yego. Wowe wakomekeye muri ministeri imwe, komekera muri korari imwe no mu ikanisa rimwe, ariko andi makorari hirya y'ahangaha tiwayabayemwo yose. Kuki wumva ko iyo wakomekeyemwo n'abandi ariko bameze ahandi? Bo ubwo n'ubuzima nizigiye kirekire bw'amakorari n'amaministeri, kandi ntabwo wenda mbaye mu kibanza kimwe, tuza dutemberaho gato. Amakorari y'ahangaha nzi ndangiza ibindi 2
kubera kuko nagahinda umuntu azayigendanira mu mutima ngo gataza kagaragara hanze. Cyaka nikiranga abakorari korari ziguyemo ibyaha ku buryo biza bitugora natwe kumva ko umuntu umaze imyaka 20 mu ikanisa 20 na yasohoye ibyo basigaye basohora ndavuze by'amafuti. Biza bitugora cyane. Nimba ari abantu kuri iyi si bo mu ikanisa departement zigize ikanisa, nimba ari ahantu haba ico bita urugambo, urugambo kwirema ibice n'ama ministeri n'amakorari, nundi ashaka kubigwanya icyanyuma kubura mu nsigure zose. Icyanyuma korari zabuje abantu gukizwa kubera kuko muri korari ubwabo banze guhinduka, bituma bibera n'abantu bo hanze impugamizi yo kudakizwa, ku buryo ibi navuga batokunda ko mbivugira ku gatuti, ariko hanze yaho dufite abasore nabo bonyine babihamya ko ariko kuri. Ikibazo cyacu abapagani bamambure bagira, twebwe abanyamurenge hari umugabo wajente se abapagani banyu bazamera gute? Kuko mwese mwebwe mu ikanisa tujuru. Okay, n'aho bari ikibazo. Twene tukwaza bukebuke. Yego. Warakomeretse pe. Sibyo? Kandi ukomerekera mu ikanisa. Ariko nta muti watanze kugira ngo abagukomerekeye cyangwa se abari gukomeretsa abandi mu ikanisa baje kubona inzira nyakuri. Nimba ushobora kubwira abantu ngo bave mu bisirimba, bave mu ministeri, bave mu makorari, ukaba nta muti wawe utanga kandi nawe birimo, uruva ko nawe ukiyobya. Bo igisimba cakirimo ndabizi, n'ejo twari tukirimo mu gisirimba, mu ministeri nawe birimo ndabizi, nziyubamo. Niki wahinde muri ministeri wagezemo ikanisa urimo n'iki maze guhinduraho kugira ngo uheze abandi urugero? Mane bamugisha. Siguro z'amagambo wenda yavuzwe, ntabwo twari tugendereye kwimura korari mu ikanisa ngo iveho. Nta nubwo twari tugendereye kwimura ministeri muri korari ngo iveho, mu ikanisa ngo ivemo. Nta nubwo twari tugendereye kwimura igisirimba mu ikanisa ngo kivemo. Igikuru kiruta ibindi byose, yego, twari twenda kubwira abantu ninde uririmba, ninde uzina, ninde uba muri korari, niyo pe nkuru twari tugiye kubwira abantu. Ubundi umuntu aba muri korari ariko atari muri Kristo. ngaho dusigurire. Umuntu akaba mu gisirimba atari mu mwami Yesu, umuntu akaba muri ministeri atari mu mwami. Sigura. Rero cyo nari ngendere kubwira abantu, bari kubabwira ngo bave muri ministeri baje muri Yesu. Bave muri korari tuje muri Yesu, tuve mu gisirimba tuje muri Yesu. Niturangiza izo dukora tubikorere muri Yesu. Bano korari tuyiririmbire muri Yesu, ministeri tuyiberemo muri Yesu, igisirimba tugisirimbire muri Yesu. Ukiraho reka tukubaze gato. Ego. Wavuze yuko korari itobera umukristo, itoba urufatiro rw'umukristo. Korari ntiyo bintandaro ituma umuntu aje muri Kristo neza. Murakoze cyane. Igisubizo ni oya. Sigura. Kubera kuko nje ndi umukristo. Urufatiro rwanje nti rwabaye kuba umukristo. Iryo jambo sinzi nimba riza kumvikana. Urabisigura neza. Urufatiro rwanje ntabwo nabaye perezida wa possible ngo mbone kwitwa umukristo. Kandi ntabwo nabaye umukristo ngo mbone kwitwa umukristo.
ni ukuvuga ngo impamvu korari itobera umuntu urufatiro rwo kwinjira muri Yesu, irembo rimwe ryo kwinjira muri Yesu ni ukwizera. Kandi kwizera kuzanwa no kumva, kuko kumva kukazanwa no kumva Kristo. Ni ukuvuga ngo urufatiro rw'ibintu zose bikorerwa mu ikanisa ni ukwizera, kwizera Kristo gusa, kwizera umwami Yesu. Kandi bikaba byavuye kuba yabwiwe inkuru nziza y'uwo mwami Yesu. Rero korari umuntu ayijamwo ari uko yakijijwe. Ntitubanza ngo tuje muri korari ngo tubone gukizwa, tuja muri korari ari uko twakijijwe. muri make abatarakizwa ntibagakwiye kuja muri korari. Mu magambo mato niko kuruhira ubusa, ngo kuruhira ubusa, kubera kuko kuzutanga riyobowe n'amategeko y'Imana, ku mpamvu z'uko dufite igice kinini cy'abantu gikurikiza amategeko y'amakanisa cyane kurusha uko bikurikiza amategeko y'Imana. Tugasaba abantu rero kuva mu ikanisa si ukurisohoka, ni ukurigumamwo, ariko batayoborwa n'amategeko y'amakanisa, bayoborwa n'amategeko y'Imana. La même chose pour les chorales. Kuva muri korari si ukuyisohoka ngo iveho, si ukuyisohoka ngo ayivemo aje hanze yayo, ni ukuyigumamo atayoborwa n'amategeko ya korari, ayoborwa n'amategeko y'Imana. Murakoze cyane. Umukorari ntagizwe n'amategeko ya korari, umukorari agizwe n'amategeko y'Imana. Rero iyo amategeko ya korari yakubariye urufatiro, uba ugiye kwica amategeko y'Imana. Kandi iyo umuntu wishe amategeko y'Imana aba abaye umwanzi w'Imana. kandi byose byuzuzanya. Amategeko ya korari hari igihe azabata umuntu akaba yomubera manini cyane kurusha amategeko y'Imana. Ndaguhezaho nk'umufano, wenda tuvuge ko korari zibujije abantu kwambara minijipe, kandi perezida atanze iryo tegeko, arababwira ati nta mukora uzoza muri repetition na minijipe turazanze. Ariko ugasanga uwo mukorari azazambara muri quartier, imuhira hatuye ndetse n'ahandi. Ni ukuvuga ngo yaje kuja kuri repetition akambara ibimukwiriye, hanze ya repetition akambara amajipo magufi. Ni ukuvuga ngo yubahirije amategeko ya korari kurusha uko yubahiriza amategeko y'Imana. Kandi itegeko ry'Imana ridukurikirana uhereye mu rupangu aho umuntu atuye gushika muri repetition. None se uwo nguwo yoguma muri korari cyangwa yasohoka muri korari? Nayigumemo ariko ntayoborwe n'amategeko ya korari, kuko kuyigumamo, navuze muri iyo video, kuyigumamo ni ukuba baswe n'amategeko yayo. Niko navuze, kuguma muri korari nanze ko bagumamo nuko babaswe n'amategeko ya korari. Kuvamo navuze rero nuko bava mu mategeko ya korari bakinjira mu mategeko y'Imana, kuko korari ni departement nk'izindi zose. Bayigumemo, ariko bayigumemo bari mu mategeko y'Imana. Cyo kimwe n'igisirimba na ministeri. Murakoze. None se kwambara minijipe bibuza umuntu kuba umukristo? Murakoze cyane. Icyo nzi mu mico ya gikristo, apana umuco w'ikinyamurenge cyangwa se West Africa, kwambara minijipe ntabwo ari umuco w'abakristo. None kuba umukristo ni ukwambara birebire, cyangwa kuba umukristo ni ukwizera icyo Yesu yakoze ku musaraba? Ubundi hari amagambo agoye gusigura kandi asaba umwanya muremure, ariko mu magambo matoya
agakiza si imyambarire ariko imyambarire igaragaza agakiza. Okay, noneho ubukristo burebera mu myambarire miremire n'ubupagani burebera mu myambarire migufi. Kwambara tukikwiza ni itegeko rya Bibiliya. Kwambara tukikwiza ni itegeko rya Bibiliya. Umupagani wambaye akikwiza barahari benshi, abayiganya abakristo. Umukristo wambaye ntiyikwize abayiganya abapagani. Murakoze. Ko ashaka guca hirya nshaka kubaza, ariko ijipo rigufi ntigihoboza umuntu gukizwa. Ijipo rirerire uwo ryambara ugakomeza kuba umupagani. Ikiba kigendeye ni kiri mu mutima w'umuntu. Sinshatse kuvuga yuko bambara mini bakwiye kuza bazambara kugira ngo baze mu makanisa. Oya, sinbishigikiye cyane, ariko ntabwo kwambara mini bigaragaza ko umuntu ari umupagani, cyangwa se kwambara ijipo rirerire cyangwa ikanzu rirerire bigaragaza ko umuntu ari umukristo. Tuba abakristo ico twamenye Yesu yakoze. Tuba abakristo yuko twambaye bigufi cyangwa se birebire. Murakoze. Iryo jambo wenda sinovuga ko ndetse mu magambo mato nanga no kuryumva iyo umuntu avuze ngo ni imico y'Abanyamurenge. Mbo kubera ko turi mu isi y'ubujiji mu buryo bw'umwuka, abantu bajijutse mu buryo bw'umubiri, wenda niyo mpamvu bavuga gutyo. Reka ngwezeho ngo nk'amakuru bukeya, amakuru reka ngweze ku makuru. Afrika nzima 54 pays nta gihugu na kimwe mu kinyejana wenda cya 19, reka mvuge cya 19, nta gihugu na kimwe cyari kizimi n'ijipe. Bari bafite umuco wabo bihariye, buri gihugu cyari gifite umuco wabo. Iyi kompuri Abanyamurenge twari dufite umuco wacu. Abazungu, Amerika, Europe, Asia, Australia, nta gihugu na kimwe muri bo cyari kizimi n'ijipe. Ubu nyine no kubwira umuntu wa mbere wambaye minijipe. Okay, tukiraho no se minijipe yazanywe n'abapagani. Of course. Umukobwa wa mbere wambaye minijipe ni Umunyamerikakazi. Kandi atanga insiguro zitanu zatumye acamwa amajipo, kuko yambaye minijipe abantu nyine basa n'abatangaye, bamubaza impamvu zayo. Atanga insiguro nkazine sinenda kuzivuga, ariko icyo nubwira abantu kwambara minijipe ntitubibuza kubera ko ari umuco w'ikinyamurenge. Kubera ko nk'abavuga butumwa nkaba Marcel bavyamagana buri munsi. Rero Marcel ntumbwira ngo ni umunyamurenge. Okay, no naje nakubajije se kwambara minijipe bigaragaza ubupagani cyangwa se kwambara ijipo rirerire cyangwa ikanzu rirerire bigaragaza ubukristo? Umukristo ntabwo tumurebera mu myambarire. Aho umukristo ni ibikorwa Yesu yakoze mu mutima w'umuntu. Yes. Ariko Yesu azagera ku rwego rubuza umukristo minijipe, kandi akayimubuza kubera ko atari icyaha, apana kubera ko ari icyaha, apana kubera ko ari icyaha. Uzi impamvu bivuga cyo wowe? Twakuriye ahantu minijipe zitabaga. Noneho ufata image iriye twabaga ukayihuza na image y'ino turi, ukumva ko iyo twari mu murongo mwiza ko twambaraga birebire. Ntabwo ari iyo mpamvu. Izo zofata umwanya muremure kubisigura, kubera ko kubuza minijipe ntabwo ari twe tuyibuza, uhereye kuri ba Billy Graham barazibujije kandi ari Abanyamerika. Rero kumbwira ngo ni umuco wa Kinyamurenge sinzumva. None se mugihe uyimbushije kandi nizera Yesu, nizera icyo yakoze ku musaraba, ubushingiye uko kwizera. Ari ijambo riba muri Yohana urwandiko rwa mbere 2:6,
ni ijambo riza rinsinda cyane, riravuga ngo abavuga ko Kristo ahora muri bo bagomba kugenda nk'uko yagendaga. none uzi ugenda nk'uko agenda ugenda nk'uko agenda Kristo. Biravuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi, nimba ari ikintu ndimo mparanira ni ukugenda nk'uko Kristo yagendaga. Ndabizi ko ntarabishikaho, ariko to utari nzabishikaho. Okay, murakoze bavandi, reka mbashimire, nshimire n'umutumirwa wacu. Uyu mugabo afite ibintu byinshi kabisa, muraza kwandika muri commentaire, nimwifuza ko azagaruka murabyandika n'ibyo tuzamubaza kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Aho mwaneze murabigaragaza, naho mwashimye nabyo mubigaragaza, niko kwiza. Turamushimiye. Murakoze namwe.